Mayam Kurumzari, the Neighbor Impact News Ni Rajnong Thongbam, Manu Huna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butran Okcheri. How Kiba Numid Humni Sidalep Nachata Jarliba Impact News Ki Akanaba marathon discussion on Meitei in the Scheduled Tribe list, Meitei Singbu. Indian Constitution की मखादा शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट याहोन बसे मरम चाबरा नत्रगा चादबरा हाइबगी मतंगदा तोंगान तोंगान मखल की ओपिनियन मेजर तौनो की दमकता थमजबा अदुम लबा अखनबा डिस्कशन ngasi mari ni chanba nomini aduga ngasi gi discussion asida su hairiba same topic asida tोंगान तोंगान मखल की ओपिनियन लागपु याय मदु हाइरिबा टॉपिक asida demand asida favorable ओइबे याय नत्रगा against ओइबसु याय अदुबो अखोइना मसी against amadi favor gi तोंगान तोंगान मी सिंग पुरागा खनन दि हाइदुना तोंगान तोंगान बा websites amadi social media da impact news ta phongdok pirkpa karigi damakta for da natraga favor da leiba mising pubertab no haibagi wapam phongdok pirkpa lei adubu matang soida hajening badi akhoi hojik tongan ba individual natraga experts in groups singi mod doru matungda akhoi gi for da leiba haigadra natraga favor da leiba miyo singi su adugumna akhoi series ta mayam gi opinion logjagani tungda favor amadi masigi in favor da leiba tongan ba loop sing natraga miyo singi oiba combined discussion am su lejari adubu मधु भाव लाते मरक्सिदा अखोगी फेवर अमदी अगेंस्ट लेबा मियो सिंगी नत्रगा ग्रुप सिंगी ओपिनियन लौजबनी अदुगा हाइरिबा टॉपिक असे मखाताना डिस्कस सौनुगी दमतंगसी इम्पैक्ट न्यूज के स्टूडियो लेंसन लेबिरेबसी जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनंग हुडना मणिपुर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की कोई प्रोफेसर ओबेरिबा कोई ओजा मक्तदा कोई ओजा सीएच प्रियरंजन शर्मा ओजा बु मक्तर तराम लोचेरी वेलकम टू द शो अप्रिशिएट योर जॉइनिंग Also joining us, International Peace and Social Advancement IPSA General Secretary Biriba, we Khuraj Mathobuni, Atho Wusu Taram Nokcheri, welcome to the show. Appreciate you joining too. Atho Oza Han question say Oza Priorjan the Lakchagi, Atho Bahari question Sigi Pakum Sudum, Atho Wana Marakta Piving, will legate Pivu Yagani, open question ni, Atho in Narang box and Hangerma question Oza. Maite Sing Sikari the Makta Cell Tribe Ki Lista, Changaduruna, Natayago, the Rahan Germany, Nasi Kachita on Tokjaraga, Karika the Makta Maite Sing Cell Tribe Ki Lista. Chalo idoribano haina hangjaraga uza kari pakum bibini sem tangsi Maitai Singh scheduled tribe ta chalo idabani haiba natte ko issue se Maitai Singh si tribe natte haiba ni okay tribe natte haiba we are not tribes sini aduna scheduled tribe chingba taragadi yana furup asi community asi tribe oi bitabane haiba if you are not a tribe, tribe natragdi chanbayate. Aduna constitution sigi scheduled lista hapadugi tribe mo oibagi criteria si chanabi criteria manga leiri. And high riba criteria manga do adu Meitei singa fulfill tawdragadi Meitei se tribe natte heba. So aduna madugi criteria aduna fulfill tawdragdi tribe nattabado logically madu scheduled tribe की list यावम थोकते हैं okay I think मसी के मतंग दे हाई रिबा criteria मंगा दो fulfill तो दे हाई बेसी उजिक चथरी बे debate असरेशिदा I think that has been properly established अदुगा criteria ले रिबा criteria मंगा दो मैंने ने fulfill तो वी हाई बेसे मसी scheduled tribe demand committee ना बीवी रिबा arguments सिंग अदुमा कोई हंदो करे they have gracefully retreated अदुमा कोई ने थम्बीरी बेसी Piriba, Chanariba tribe ki definition is here. Masigi wang with the Chalesi. Aduga, India the list Chanbhai it is not a matter of definition, it is a matter of political decision is sinehab. So in other words, Maidi the tribe not rehariba. So I sum Kajabada, which about the la ibid Chathari debates the D. Maite is a tribe not te Hibisima definition to Gimatungi, the tribe not te it has been agreed now. Amadugi counter argument is okay. Aduna, we are not tribes. This is one. So next live see a coin a political move amoinal Tauri Herga. Masiki list the tribe or you or u a list is a list. Maduda koi Chalaga Kudong Sabaloksha Haibani. So I think that is the matter. Other maintain a tribe. It has been settled. We are not tribes. Okay, Maites are not tribes. Maites is a tribe na te maramaduna madugi matang dori to put discussion later to maruina hojik cell tribe ta changaga ko benefiting se to maruina benefit se mayam na de reservation the wari chani adu matang so sida ko cell tribe demand committee ne sumamang da hai giba reservation su one of the points ni adu maru ori badi he na ko gi ethnic group sibu maruina mitai group sibu constitutionally safeguard protection ama phangnab gi damakta
सेल ट्राइब ओइबसी मथौ ताब्रा हाइबदगी मसी चंगसन बने हाबी वाफमसु लेबी मतंग सोइस दि उजागी करी पॉइंट पॉजिटिव ओइबे पॉइंट सेल ट्राइब डिमांड कमिटी ने थंबिरि बेसे अनिनी अमना अखोइगी फुरुप असे हाइतारे अखोइगी कम्युनिटी असी मागी लमसी यामले पिकप लमनी अखोइ वैली एरिया दा लेरि बसी अदु मसी शेड्यूल ट्राइब ओइरगदी शेड्यूल्ड पीपल अम ओइबगी मागी टेरिटोरियल सेफ गार्ड से खर लेगेदब्रा हाइदना मधुमय दैट इज शेड्यूल कास्ट के लिस्ट चल ट्राइब ओइगोय ओइरोइ तो उ शेड्यूल लिस्ट चनगरगदी अखोइगी टेरिटोरी अखोइगी लम असी अतोप मी सिंगना मसीदा एनक्रोच तौरे हरगा लम से अखोइना लम से मसी प्रोटेक्ट तौबा हाइतारे तौबदा रेस्ट्रिक्शंस के आम लेनी इट वुड नॉट बी इजी हाइबने अमना argument positive argument ani subadana if aikoina tribal sing oiragadi akoi su tribe oiragadi hills ki tribes ka aduga maitai sing siga lainari relationship se sida hena na integration purakani haibane now hujiki lam gi matang sidadi I think hujik ILP gi matang changchaliba ILP da nate ko koi agricultural land protection gi yauri hadi MLR XC kanu taro yauri migrant workers ki yauri hariba adna ILP gi move haina generalized tawri ba haitare masai sida how akoi gi lammasi akoi gi own lammasi kamai to protect to gi haibagi demands yauri hariba so the issue is akoi tribe natte aduga akoi na masigi lamgi wari tawri ba sa there are other means of protection for which yam kan move tawri ba sine haibane haba tawri ba se so that can be solved without being tribes haibisima so if scheduled tribe demand ase it is only for protection of our territory adu orgidi ILP gi movement ase sida there are sufficient reasons where koina laws modify tawre harerga sufficient ways of safeguarding our lands yawi sini argument atopa side gi tawri bese aduna tribe besi on ge hamutam a large section of people tribes oidana maramdi it's a backward it's a first benchmark of civilization hajariba ada maiteina khara wangkhat khara ba thak ta leiraga hanigi primitive stage leitabanina madu anachronism ne hairiba adana common people na ekoi je tribe ne haiba matamda yamna isada yamna hainadaba accept tawdaba force ga poram yaurkan heba ada that is there ada sufficient protection leire adigi second argument positive in hajariba sina which they think is positive hairibsinu tribal singa maitai singa integration purakane haibane hai hena nungsina gane haibane which is not a very convincing argument maramdi itatatna hainariba kuki ga naga ga class to different ethnic communities ma'am so within cookies within nagas haibidi differences between communities is a matter of historical process over a long period of time ne masinga singarang da lakpa natte heba adu masai sida ikoina people sibu nang categorize tawre haraga nang di tribe ni nang di OBC ni nang di caste ne haibado that is not going to remove our differences aduna chingi praja singa tamgi praja singa nungsina haibado madudi tongan ba issue amane ba which cannot be brought by categorization okay ST na baiti ST ni aduga sisu ST ni haire haraga lakadaba natte ba it is a human thing it is a human relationship ki one ni it's how we conduct ourselves politically economically and sociologically ai khoina madugi pot am conduct tobudi ma khadar leigani akoi se sel tribe ni haire haraga lakadaba natte ba aduna argument ani sei sida territorial integrity ki issue hairo madu kano la ani masana dum ILP sin is it not a better alternative maramdi people may not yaning dena ko degrade to bhai tare regressive oi bhai tare degrade to bhai bisi phatan lobi gano because every society has grown through a process tribal lagi non tribe oi ra era advance kano la kadur ne haba every community is at one stage leiba ngatani and amadagi handaba haibodo why is negative when low daba as a social category when low se aduna akoi gi youth singna praja singna aikoi si atop misconception akoi si generally haibani ko no we are not general we are categorized as OBCs aikoi is other backward class ne haba maitai se we are listed as that madugi manungda general category oi hibiduna they will be treated as general creamy layer duni ko for the matter of reservation and admission
in schools and this adu khatan hai ba but we are OBCs okay we are not tribes but akhoi di OBC ne ngasi phawda khoi gi athau da chang da quickly mutang chu da khoi ojang ose khoi miti sing se OBC ni di haibiri adu bu ngasi phawda khoi miti sing se larik tamba matam da haigadra adaga topa competition exams mayam ma apply to matam da maduda dum general category sil dum choose to adu bu khara mana magi reservation phangno gi damakta general class toktoga OBC certificate ko message na OBC claim to so mayam yauri adu ayam bana di by default general da dum changba gi mamidi tari that is that is a personal choice option adu the personal choice ne hai ST na ma general win tha ya hai ba ai nang ST or nang kota log ya de ba leite ba in fact you may be an ST but nang merit to wang ra you will be treated as general so let us not confuse that okay but Maitais are OBC on the schedule schedule constitution schedule na te ko on the list sina hari ba okay aduna issue see are we fighting for quotas which is obvious hai which opinion piribasi akhoi di quota kini te quota haire no we are not fighting for quota mu haire adiki mu yesterday day before yesterday na mu akhoi di quota ni haijale we are fighting for this calculations ka tawdana chahi amada yankhai civil service ka kan haire 1005 ka mang sagat ka haire ba which is false propaganda okay false propaganda ni adu ojana su tak piri tribe have a social category mo ina ta evolution ki category mo ina tribe ler madagi ketang saphaba category te yorok pagi ni hujik mai te gi sina OBC da lehelaga na ta general category da leibagi wafam se adu matang sai sida khoi gi khoi to entuna so haina ba wafam lekhre UN gi convention 107 convention 169 matuna 107 sida di khoi si tribe have si yamna hujiki atbaina ketang chakhatri ba hai ta chakhot ketang wali ba kainoni stage ni adubu matam gi matungina khoi chakhot pagi modernization ke mangal je phangtar gadi after some point of time khoi chakhol kani haibani adubu 1989 dadi amuk madu yadadra 179 da ha mase permanent society ni khoi ta chakhot paju hai chakhot paju hai adubu tribal haibase tribe oina dum chakhot dum lege to ni hari adamai to dra manipur da legi ba tribe mayam sing sisu matam gi matungina dum chakhol li banga tani chakhol li hadra moi tribe oi base tok padi leitri adu maitaina matam amadi Hinduism oikhiba adu 1950 gi matungda general nantraga OBC category da laikhibadagi akhoi se superior class ki natraga forward class ki community amani maramadana khoi bisi ST da natraga tribe ta hanthabada khoi se madu meaningful oidi habi wapum oidori bramasi matter of ego matter of pride oidori athobad lakjai no ras matter of ego natte mase koi human evolution ki process ta backward classes koigi society amana natraga tribal society amana natraga koina claim toriba koisi above the masagi particular tribal gi stage to anthoga koi feudalism gi stage po lakre then adu mathakta even koi nation state amagi chang laktana koisi democracy gi adult franchise exercise tawdana koigi own constitution link na phase ama leikre abisi mai seng of one adugi matung tarakda koigi maruena meitei community gi कोई civilization की process से मसीगी मनुंग मतुंग दा है ता मसीगी process देश दा कोई मी यमना हुजे globally survive तो नोबो कोना मतम दा फंगफम थोपा basic amenities and privileges में हम तो मधु कोई आयाम मन लोई फंगे लोए so for example we are accessible to the entire globe कोई internet access तो रहे education की form दा फजना properly education literacy rate सी India दा one of the कोई highest key list yaurini awang wasing manungda aduga ekoi mode of living lifestyle sisu hanagi tribal ki definition de yauriba lifestyle to di natre ado ekoina aigi competency do madu aina isana undermine tawjaraga which actually we are capable of koi UPSC exam da we have top 24th rank la koi she was fighting among 10 lakhs candidate ne adu bokho sum competition exams ta top ta wa hai basidi category ge makha su polam da bi individual do na yam hona bo bukka adune la ka do ka su OBC ge ka su SC ge ka su top ta din la ka do se ai masida kanam ta haije ge ko ai intervene kita tau jage is it a matter of pride or is it matter of ego hai bese masida yes it is a matter of pride okay but it is not a matter of ego natte heba maitei gi or any community amge identity ase masi every this community pame ad maite gi one of the distinct identities is kari the prides ne okay akoi gi culture da akoi gi history da akoi na sugyam individualistic oiriba aduga
मानव खुनाय अमा लेरिबसे कइनो मैते सिंगसे we are community conscious ओय but highly individualistic ओयबा मियोय सिंगनि अदना अखोइना samna haribada aidi hujujik leirib ngasi leirib contemporary maitei singsi bawda thangnaba mi amaga hayaki leite haba masi karigino aikoi si amna ning tamna subsistence leijana with pride leirak pani ai nongod gi niru de haibisine ado akoi se sida master slave ki mentality se leite haba nangna mapu ni nangna manai ni habi ki culture sisu akoi maitei de ngasi babu yorak de aduna akoi se nan hayaki kil oiba pride leiba maramdi kaito throughout history akoi si economically self-subsistence si leizerega leirakpa adugan yam apikpa nation ama oiragasu akoi own political boundaries leiba akoi own hegemony among our neighbors leirakpa kangune heba aduna aikoi we are a very proud people adumasi maitai gi double edged knife ni pride haibese masina maram adun maitai have survived for centuries okay number 1 at the same time pride habisne henman giduna we have not grown also okay akoi si miyamna isa se aikoi da napan leje ba haitare but ado handaki matang chida so hairi ba pride se na napan jena koi si tribe for example koi tribe na ti hajer se koi maitai isa mang na hajer ni koi ngai gi pride tu na koi gi nation state pogla mi haibagi koi gi isa gi puwari tu na adubu atopa koi gi british na ko miram ba puwari si yeng taragadi koi 1891 1901 adu haije ko 31 gi census report gi matung akoi se moina tribe le na haram ibni na sini adu gi others point of view that akoi se kari probably tribe ki this features mein amse aina pride hajeri bisa kari dana it related to identity okay now identity I will say it is not something which other people give you identity have nangi aigi self consciousness ne who I am say that is my identity sinehaba ana British colonizers singna they are an advanced people makoina manipur da lakpa africa da lakpa anywhere chappa matam da barbarians ni haigiduri maneba but let us remember British singna India da lakpa na British singna China da lakpa moise barbarian ni hairi makoina because your yardsticks are different okay British singda gidi India na China na culturally and otherwise but materially the British were better off. Aduna makoina lai harana moina lai colony singdu da moina categorized in their own mental framework neba. But that doesn't mean that ai identity nateva. That is an identity given by them. Okay. Sinem number 1. So let us not confuse with identity. I am talk maitai koi the leisure consciousness say or American nama the leisure consciousness though. Now today suddenly American nama the you are tribal hierarchy. I think it's not a matter of pride. It's a matter of identity. Akoi confused togum seba. Akoi napan hai it's a napan hai pride hai it is something very human which you cannot derive one day. Ngasi ekta derive to we have natte heba. The basis of Meitei pride, the basis of British pride hai say historically lako process pride la paneba. Ai primitive aina ko primitive oiba actually primitive tribe oiba aina Meitei or American or British amgin historically built or pride with it la pa po nateba. So let us understand pride as a historical heritage which every community possesses. Madu siniko number 1. British na piramiba census ki definition sing sa sida suma so koi confused togum si. What was the reason for British mana census se sida tribe and categorized to sa. What was it for? Was it for identity? No. Identity kinate pride kinate madudi. It was purely an administrative categorization so that India gi yamna yamna depressed people sing sa. Makoi sing sida how as a white man's burden haibedo. Aikoi gi British ki administration sida yamna soto ro kamu sida what can we do with them haibeneba. Okay. Aduna now census torumi se sida ahamada nasai enemies ne hairame 1901 gida matam thang lakno forest and hill dwellers remember this alai aduga by 1931 the British themselves moina tribe hairibado tongan be definition ko adudadi kamai la primitive tribes and lai moi table same se sida primitive tribes gi lakpasi dem kamdore ahom ga maitai ge di hairiba koina primitive tribe habsidagi makoi se lokthokadone ba yauri. Let us get this. And Ninkina Pabam Change. One thing is 1931 that the a home singer might singer say 1931 gi data sidagi masi karigin do Gerson Masamagna. A queen up can hide with Gerson say. Linguistics
मान है नो 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 मैतई सिंह की अखोइना ब्रिटिश अखोइना मोइ यामना बैकवर्ड नि प्रिमिटिव ट्राइब्स नि हाइबदो रिमेंबर अखोइना ट्राइब हाइदो बैकवर्डनेस की क्राइटेरिया चौबने बा मोइ सिंह के दे आर नॉट बैकवर्ड अन असम द कसार वेली अदुबो मतंग से रोजा कोई हिंदुइज्म वाज वन ऑफ द फैक्टर हाइबसिन हदि हिंदुइज्म ओइ रुबना अखोइ सी प्रिमिटिव ओइद्रि हाइबगी वाफम दो ओइगदोरि ब्रा हाइबसु लेरि नो 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 अखोइना ब्रिटिश ने सेमबसिने सेमबनी को मसी सेमबसे सिदा अहमद ट्राइब से मोइना कास्ट का ट्राइब का से ऑलमोस्ट मन ट्रीट तोरमे ओके सो मधुकी डिफिनेशन जो ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिनेशन ने बा देयर इज नो नो रिलीजन जाउदे दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग ओके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की मतुंगिना तौगिबने है बा मैते सिंह ट्राइब ने अदु मधु तौगिबनी अदुना अखोइना ngसाई ब्रिटिश ना कोई ट्राइब हाइरम मे मोगई लाइक ट्राइब नि हाइबदो elements of truth should be there. Marando makoi maitai ge samnari bisidi right from 18 to say tere khuda ko matung da 19 matung da ado plus madu dati moina uri bidi kaino ai khoi ge ningthau ge konung hairo una wana charuna sabani ai khoi si material advancement ti wal hereraga cultural advancement script lady bani classical dance puthore bani 17th century 18th century dagi the british na moini yeng report ke ano bhai papaneri bisu bharba lari ohmari manga khatane heba aduna makhoi akhoi sibu tribe ni ka haibado madu I don't know okay tribe akhoi di amna civilized kanoni northeastern region sida an oasis of civilization kana yam hairi heba adu akhoi bi hekta throughout the british mohoine remember like mari manga se sida akhoi bi tribe ni chakut tabani ka haibado that I think needs to be reread I mean thazide aduga no doubt census study moina masi aina hajari bado last census study primitive tribes hare madu ki primitive tribes da maitai ga hong de lokho harami bne haba aduma there was no religion in it religion di yaw de haba okay religion di madu iramba lai adu Hindu tribe have wafam di iramba di lere maitai as a Hindu tribe having distinctive culture and language amata shod prem to loje ke break matung da khana da wafam am jeri break thonjara ke impact instrument ta dole Delta Tutorials for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorials between 6 a.m. to 7 p.m. Welcome back. Atau nengber bese manu huna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajrong Thongbam. Manu huna tang asi khana jari me ba asisu koi hau khiba numit humni dagi lepna chatha jarakpa mitai sing asi schedule tribe ke list ta yahon gadra natraga yaw bada maram chabra chadabra habdi matang dani mathangi question chai atho budlak chage tho ba koi se hujik inner line permission system bisu yam kani hau chi changchali ba tanzania adu matang sai sida koi schedule tribe demand to matam da claim tawri se karikuma koi na schedule tribe ke category da laikhiba targadi akoi na taliba protection sing maru ina inner line permit system mak pangdaba targasu schedule tribe ki list da yaw hiba targadi koi gi land da koi article 19 1d amadi 1e da hairi ba kanam anyone amana koi gi freely move to ya ba reside and settle ya ba gi posida restriction reasonable restriction thamba ya ha ba gi wafum lei aduga koi tribal area da changchal laga kanam tan leibi adi ha ba gi wafum su leibani na mado aidu da kitang advantages oigadra ha ba gi wafum su leiri adugo settled tribes si magna tragati ya di hai badi leitabani na koi inner line permission system gi bill hum pass to gi su leire madu gi namta hoji mayam ngai di ngai nari adugo hai ba wafum sing asi koi mayam na dum wari sanari ba hai di koi constitutionally kitang yamna struggle oigada ba wafam ngatani bill hum aduga settled tribe ta sang bhaisana koi constitutionally kitang ke hatare favorable oiba maikai da mali maramadu masang choice da settled tribe oi targade koi da constitutional safeguard ama phangani at the same time akoi huji constitutionally ching amadi tam se divide taruga leiribani maramadu na koi se ST ngata oi kiba targadi constitutional division do kara makai di ma kiba ya habagi wafam ni ethnic equality ethnic unity gi wafam kari habini atau राजमधु की मतंग दो मरुना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ना थोड़े बा मेन पॉइंट मरी की मनुंग दा अनी ने जन पन बी दो साइगी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस से मिtai ना
लिस्ट चंगी तारगदी कोई चिंग लेबिना खुंदामिनरिबा शेड्यूल ट्राइब चिन नौ मैम सिगा कोईगा सेम स्टेटस लेर कान नुसी चानना लेमिना कनी हाय मसिंग फैमांग दा कोई जाना सु मचेर मदी कोई थंबी ग्रेन खाले मसिदे कोइना खरे हेन येंग याबदा हुजिक लेरिबा इथनिक कम्युनिटीज की मरकत लेरिबा कोई डिस्पैरिटीज हाय तारे अदुगा कम्युनल हार्ट फीलिंग्स लेनरी सिंग सिदी पॉलिटिकल ओइबा इशू मने मसी तसेंगना ग्रुप अनी सिगी कम्युनिटी अनी सिगी मरकता तोंगा तोंगा कम्युनिटी मैम सिंग मैते के येंगनबा कांदा जनरल पॉपुलेशन ददी अदु हांगना मसिगी ममी ताबा नते अदुगा पॉलिटिकल एजेंडा यावरगा मूव तौरिबा तोंगान तोंगान बा कम्युनिटी की लीडर सिंगदा याम हेन ममी ताबा युवानी अदुगा मीडिया दा मोइना मदुदा खरे हेन प्रोपेगेंडा तौरकांदा मखोगी पॉलिटिकल एस्पिरेशन दो मदु अचीव तौनो होनाबदा मोइना लान ना मैम दा मिसलीड तौनो होनाबने हाइतारे अदुना अदु तौनो होनाबदा हुजिग हेन लुरिदी अखोगी लेरिबा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सिंगसी मसीदी कमाई तौदुरिगे कोइना एसटी स्टेटस फंगा मतुंदा एसटी की लिस्ट चलकांदा अखोगी स्टेट की लेरिबा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री सिंगसी मसी कमाई तौदुरि मसी हाना रिओर्गनाइज तौम चंद्रा मरमदी हुजिक लेरिसी इथनिक लाइन दा हाना ब्रिटिश सिंगदा मागी colonial केनोमगी मखादा एडमिनिस्ट्रेशन तौबा यानना बैदंता इथनिक लाइन दा डिवाइड एंड रूल सानरंबगी लेरंबा सिस्टम दो अदुम हुजिकसु अदुगी लेगेसी दुने कंटिन्यू तौर लेरिसे मसिदा अखोगी पॉलिटिकल क्लास दा लेरिबा मियोय सिंगसिना मदु फजना मदु लॉन्ग टर्म फ्यूचर की विजन नम उरगा मदु हाना फजना मतम चाना तौहौदबदगी एड्रेस तौहौदबदि अखोगी मरकता मिंगलिंग तौबगी चांस याम हंदरखिबने अदुना मरम ओयकाना अखोगी मरकता कम्युनल डिवाइड ची याम हेना शार्पन ओयरकम मानबा हाइतारे मरुइना अदवाइ दुदा लेबा पोटनेबा अदुगा शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दा अखोइना चंगजल लकांदा मदु ओयरकनी का हाबदि अदुदगी हेना फबदि क्रिश्चियन ओनबने हेना फेना शेड्यूल ट्राइब द क्रिश्चियन दुदी इंडिविजुअली कोई मसे कॉन्स्टिट्यूशन द लॉ दसु यारे टाइम तो दसु यारे कोई क्रिश्चियन है ओनबा कांदा चिंगी नाउ सिंगे कोई गा चमानबा रिलीजन द चमानबा फेटल आनी चमानबा फेस्टिवल सेलिब्रेट तोमिनरनी एक्सचेंज ऑफ एवरीथिंग लोइन तौरानी अदुने हेना बु हेना खुदोंग चाइ हाइ तारे अदुगा शेड्यूल ट्राइब की डिमांड सिटी यामना मैते एक्सक्लूसिव ओइबा मैते खकी कनो द चंग बाहाइ तारे मसिगी पोचे कोइना मैते की मरक सिदसु कोई मैते दसु कोई ये कोई सलाई तरेट लेरी मसी डिवाइड ऑन तौरें खलो देन अदुई मरक सिदा कोई बामोन की ग्रुप लेरी आरके की लेरी तोंगान बा सागै मयाम लेरी येक सलाई दि याउदबा अदु मयाम सिगी अपुन बगी आइडिया ने कोई की मयाम ने सागन न रेसिदी असो कुइदा लाइबा होल 2000 इयर्स की पुवारी लेरे सिविलाइजेशन लेरे हाई पोचे आइडिया ऑफ कंगले पाक्सी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द एथनिक कम्युनिटीज नेबा मसिदेज दा हंदक ना अहान बबु ओरंगनी हाइतारे मैते की कम्युनिटी की मरक्तगी ऑर्गेनाइजेशन सिंगना थोलागा मैते खकी गा लौरपसे मसी याम सिगी सिदे कोई 1980 दसु मसे टॉस तौखिबा लेरे कई मतंग कोई मैते शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट दा योहन बगी वाफम से नो 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 ngasiga 2012 से कोई रीटॉस तो भाई तारे नो 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 अदुगी पोतने हाइजे से मैते की लाइव अखोगी जि कंटेम्पररी जनरेशन से दने सिगी मैते खकी डिमांड का तो खले से अदु मसीना मरम ओइरा कांदा अखोगी हान की लेजरम बाय कोई आइडिया ऑफ इंक्लूसिव मणिपुर दो मदु डिफ्यूज तो खिबा याबा अदुगा कॉलोनियल regime amanaga yamna pamba ekoi marakta bifurcate torokanda ekoi gi lejaramba mainstream gi ekoi gi political movement se masi loina work diffuse tawraga mayam gi marakta confusion hatred aduga lots of bifurcation se thoga ekoi se idea of manipur si loina devastation thokpu yabagi choba threatening oiba keno ma yawre haitare aduna madugi potu dane maruena aduga sai ojana habi ekoi gi pride ki pot se ekoi metai si india gi oiba india gi think tank aduga india gi fair decide to elite group sing se political class ki miyo sing da they know maitai very well maitai is kana no mo tan khange aduga madu khangwadu ni moina maitai gi marak ta huji mu keno to reise aduna han gi koi gi merger agreement gi horakanda hoji phod le rei ba conflict of interest hai tare manipur gi miyam gi leiba interest ka india gi moi gi interest tu ga ani si gi marak ta laiba conflict of interest is da mungna rak pot tu da india na masi supersede तौनबा हाइगद्रा मदु कंट्रोल तौननब होनबा कांदा एकोगी मरक्ता लेरिबा यूनिटी दु मदु खरा मदु थुगाइनब होनबा मानब्रा अदु आइदु चतब्रा हाइबगी डाउटफुल ले हाइतारे अदुना शेड्यूल ट्राइब न मरम ओर कांदा हुजि different sections of societies is da मैते सिंगी मरक खक्ता दा चौबा शुमु थोलेइसे मसी अमरोम ददी मसी याम फै हाइतारे अमरोम द फै फरि पोति कैनो एकोगी मरक्ता मसागी यामना डिबेट तो याबगी रूम मा मसी थोलक्तना thesis antithesis तो कांदा मदुगी synthesis अमा लाखबगी expectation जु ले हाइतारे अदुबो तौरिबा डिमांड दु कदाइ फोबो मदुना एकोगी प्राइड त क्याम सोई
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ civilization ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯃꯇꯥꯡ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗꯁꯨ खितंग कह तारे मागी स्टेटस से सोसाइटी दा खर फब एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस खितंग फजना लेबा मी सिंगी प्राइड तो सोपुम दा वी खितंग मखादा लेबा हाय तारे सोशो अखोई की स्टेट खितंग नेम बसिंग नदी मसिदा थोइदोपा हाइदी नुंगाइतबा लेतबगी ममी सिदा अदुगी मतंग दुदा सिने मोइना हनै से रास आई थमजगे आई लाख तरा से मनु दा मैते लाख तरा से मनु दा लाख अनि मुक्की प्राइड ना मैते की प्राइड ओरबरा हाय बा मपुंग ओइबा आई हाइजेबसे प्राइड हाइबसे इट इज नॉट अ मैटर ऑफ आई इनकम गी नते है आइने गसे हाइजरिबा आईदी नंगोंद तांगदे हाइबसे ओके मसी ख्वाइदी लाइरबु सुने dignity दुनी जा आई dignity से go to any village aduga ngasai aina phanayamna awang wa thak mi oragasu aina icham chamba ordinary maitei ma unamu matamda nan mainland india ga tongnari yam hierarchical bisi leite ba ta da mama व्यवहार kai de se tribe ke list yaw ke matam da khoi meitei ji price se mang khadra hai no ras adu da se no ne ai kam thamjage objective of scheduled tribe se scheduled tribe ke list ai koi changbagi objective se masi in order to uplift socio economic and condition of koi meitei community hai bane ba socio economic condition si uplift tongna bagi damak ta di scheduled tribe na ta ba atopa political demand ama to bi ai ba se minority group ki tonganba moigi kano lady religious minority ki lady demographic ta micro population ki community ki tonganba provision leini adugumba demand da tawragadi that's quite adu acceptable oini lawe aduga aigi khudong chawa khara phangna bane hair kanda ai sagi dignity compromise to thokto example adu ge pride ki se hai biyo india da scheduled caste amana manipur da thui bani chief secretary or matamda how does he feel as a scheduled caste that is pride okay my say is or rise to gasu ma says that your identity to the I have been I scheduled caste ne ba caste that is your identity one identity niko at the same time your identity is an IS officer but nangi caste ubi do madu ki identity it carries to you even up to the nangna phanyam chakhr gasu in Hindu society da di ma is a caste adune okay adu bosa so pride is something which comes from within within the herba aduna ma IC categorize to graba seru caste ne India da lei bisi adune heba nang di sudra ni I am ana khetri ne haibida lei ribase social divisions lei riba hierarchical oi ribase that consciousness of you being a sudra ar sudra haibase ai society da I define to graba ni so many aduni so pride haibase masi hekta paisa pairaga legido pride nate aina chief secretary oiraga pride legido nate aina billionaire oiraga hindu india ki context da ni ko sini leibus ya da yon mus ya da ba sa matang sai sida ta ko selak jage ha koi pride se aina scheduled tribe hek oi hi matam da ai gi manung da gi tholka pride se mang ki dra for example aina ngasi manipur gi chief secretary oire khala se scheduled tribe amoina scheduled caste amoina ai pride se hanthagar gadra ai pride hena wang khal oi dra se hadi aina afaba mina achieve to ngamdaba stage ama aina yore as a tribe aduga aina mina tongnaba ngamdaba general category da leba mina tonga ngamdaba afaba thok mayam aina tawre ai price se matham thom da hengalo jaro idabra ai je settled tribe ne traga caste ne no ai je masam thanda pull down to gi gadra habi bafum se that aduna isagi wani two things ne ko aina khanjaba ma mi me amsina khale haraga ai bu mu condition tor ko doine so aina ai di mai tai orure aduga mamang da manipur gi chief secretary or PC lamkunga su masu tribe mane to manipur mi amna nom buta mase tribe ni haiduna adu ma mi yeng khibasu lekhi that is a different context but he is also a manipuri I am a Meitei akoi ini self respect tongan li hariba ai hajer si India ki context ni ko India ki context di adu ge hierarchical oiba nang ingrained in your identity se leye the beauty of Manipur is akoi gi Meitei sing si hierarchical oide haba nang di bamon ni nang di kanoni yumnak ta clan da chatte haba koi di somehow historical process sida ai koi jamat oi gre adu ga yamna we respect each other god adu ga madu ki pride and respect ado irrespective of your positions ne haba now position hai bisi kona lak pani ko after independence or British lab tum lak pani hai but ai koi ki cultural code di lai ri dana so ai koi cultural code di kai no if you excel then akoi respect to me nang na chief minister ro ere na I make respect to gudam na te how you became a chief minister what sort of chief minister you are have say mai te history de sineba lai aduna ai khoi gi mai te gi political formation da kari no ba to ri se
famdo humbu mari do kanano nithongamba tara hai nithok pong tara hai do kanano we awarded merit aikoi ki culture se adune haba merit pe award to baduga nangbu respect to dori ba ବ୍ୟବହାର phangdori ba se and status in society phangdori se only merit is important oiram me haba adana that is in us akoi diri leigene haba ada hujik hariba aina tribal aina hujik tribal nen tawro ai chip sik ka khal eba ko no doubt as a maiti manipur lei manung da lei gi di ko tribal onje bhai wa I am still maiti aduna tongan ba ne imagine na outside the chakro these people are talking of reservation reservation to mo tam da all India ki central services me am sida we as metis in se koi tribe nen jangi buda there akoi di maitei natabagi si samudra di manung da koi se tribal metis en chalu dori me madurai da nangi colleague sing na nangonda yengba mi yeng nangna khaliba nangna tawriba decision pira ka policy making torok da thengna ga dori awaba sing do aduni aina hairi base that your pride tekane have a say okay discrimination lairi base adu anas kenone point amana ne koi gi hujiki sai gi objective of listing in scheduled tribes masida koi gi socio economic conditions improve tawna bane haira socio economic improve tawna bi oitar ga di scheduled tribe ki listing si 1950 dagi phase ama hore 1970 dagi another phase ama hoi 1970 da ni Nagaland ga yaw khri 1950 da na Manipur yaw na to tongan ba India gi all over listing tawe hujik bog da thar ga di almost 65 years masida scheduled tribe ki status si community me am si ki status si kadai de kadai bog chalage ha bise musi ko yeng bi ya aduna hujik adu yeng kan da di kai oirame scheduled tribe haiba masi ki particular mogi India ki constitution yaw scheduled se these are almost political entity mo oirame this is not a question of uplifting or giving privilege to the underprivileged community sungoi oidre hai tare masi political game ama oina sana leira bane aduna lokthok ka do bu leira ga su political party sing aki bu leira moida apprehension leira aina madu dalit sing se na scheduled tribe natre hairu matam da dalit ki bochi amona koi ki party da laroi dra hai aki bu leira aduna khut thaba ngam dra ba po ne aduna aikoi gi oina madu uplift tawse hai tare ga ngarang makta da अखोगी scheduled tribe demand committee की हाई तारे कोई ओजा retired lieutenant colonel कोई ओजा लोकेंद्रो अमदी कोई convener मोगी कोई coordinating body की convener कोई तामो चुरामनी यावना मोई नंगरा media दा हाई की बता political better if we have a better political demand which can meet the objective of scheduled tribe adu target कोई scheduled tribe सी तो सु याई demand जी तो सु याई हाई री बा so we can sit together aduga find out the best option aduna ngasai ge khoina thamjari ba adu muna traga su hai tare adu aina thamjari ba khoi gi khoi gi demographic minority religious minority oi bi amo oi bi khoi gi 1 million gi population si India ga yene ba kanda socio economically different oi ba culturally different oi ba khoi gi group si da some kind of provision nama India ki constitution da hapchin birakanda ekoi gi hujiki land protection whatever loina mag include oiraga inclusive oiba moina dung ba keno ma sembira agadi that's more keno oiba akoi da su hen penja ba satisfying oiba mipum khudi mang na su yana ga do ba single opposition ama bo thoi da ba claim ama oine ba so let's go on that side adu dum phayen khale adu moi masana su ngarang media da almost adu gi monu samana dum haiba dum na khoi ngarang thena jagre so adu dum phayen khale adu mo da yengse aina substantive point mulasi we have been discussing on certain academic issues the need to raise substantive point ani aine hauta hajek number 1 ai khoi da kota phange herega in terms of jobs phange herega IS ta maruina target to IS ta administration da yamna khoi simi phanga agadi bharat ki political decision making sida ai khoi gi se leigani manipur manung da su will have better say high bane haba and masi sigi idea say is it right any samaj da bureaucracy na policy decision loba bureaucracy na fate of a nation decide to karai de we need to ask ourselves India da lady ba every policy have a say masi expert committees academics and intelligentsia and reports me am thagal hererga options me am se pire hererga political mass resolution a decision low hererga thore ibne a bureaucracy is a person who implements those things marak tamana secretary oibagi high riba execution to somdagi laiba pot to minister to interpret but
ministers like Jet Li, any union minister, they yeng you. These are people who do not need the advice of as an expert from the Nakti Hajariba. Aduna, any nation, the bureaucrats, these are implementing people. These are people, iron framework administration, they are not policy makers. No doubt, high Indian IS officers, brilliant IS officer, academics, Makoina report, basis of Kelker report, that is exceptional. But fundamentally, any advancing nation magi institutional framework ta who forms policies I say IS officer oiroi please do not sell this idea to our young generations to wigno number 1 aduga central office ta fangi ba job to karisu yamna fangoi ST oiba OBC to we are getting 27% 15% adha madu ki calculations to tawdana 7% to tawraga inferior oiba hydra ki hena chotho roba kambu tawraga he akoine na capital low ne haibu di I mean that is not progressive yamna maru oiriba se mapanda India da job phange haraga maduna Manipur da kya effect leitoriba so please do not sell that idea amana what values are you selling to the youths of Manipur kota tawre haraga I singalu oye haribara kota tawgers we have already OBC which is a little bit above ST lairibani we have sufficient quotas aduna ngasai wrong idea sell to with merit haibesa it is more important as a future number 1 number 2 dana bureaucracy is a limited area lakhs of Manipuri citizens sing angang sing where are they going to employment and bureaucracy are we thinking of giving employment as far as employment is concerned ko employment ki matang che thabak ki matang lakta ragadi asai gi khoi central gi reservation se da 7.5 oi bata raga su adugo OBC da 27% oi bata raga su khoi state ki woni matam da di khoi state ki population se unemployed youth me am se center ki job se da yam kan na ko tan tan basu yamna lay banate khara khakta ni aduna state ki job single loita rabne state ki reservation dari among 31% se khoi it will be there meaningless ni aduna whole emphasis is Indian service the chang hera ga tawni haibe nei madana Manipur kyam kana ni su khangde ar Indian service the ST na tawraga changba OBC na tawna changba kana ni henga de ga su khangde I mean so these are akhoi gi yam kana mari nei no port ne ba mari nei na ka tu ji moina harina aikoina Indian administration sida khoi meeting leiraba aduragidi policy da paisa I mean these are too naive adu dagi na phabadi pare second aspect da haije kota ge matang sida please let us not sell dreams to our children future is in the private sector future in merit adugo kota ibisi it will last for only a few days who cares about the bureaucracy haira ani hariba sei kon gi matung dadi second obisi na akoi gi tribes and non-tribes maitai ga tribal sing marakta nungsinaba program integrate program habise let us search it where it can happen tribal kariguma akoina tribal org mutam jikte lawba hore tribal singna akoi yaroi haribise karigino they have genuine apprehensions tribal areas laiba land ga people ga makoi ga identity ga lairu mari siamna kanone hariba makoi da sufficient job laite hujik jum yadre cheng tamelong da hujik cheng tange haribise Masai the Moko economy is crumbled over tribal areas. Other more in every village that yum sanana but chan and about takana sen and Punama say almost major portion say land, forest, may have employment, other alternative employment late Mokoida. Other lum say shida mi atop changak pasa makoi the key between hen key akoi ding go to chaki you and I livelihood to am tan mangi one at me the di makoi lam the territory the head changi matam the livelihood itself will not be there lay way have and makoi the apprehension lay may they things na karig tribe ola agadi in the long run ko adi makoi na ngasai akoi lamsida encroach togi hairagadi it is not time for that makoi na hairi se akoi gi own economy akoi gi own society se kitang firm ojagi ge employment and other economic developments la haraga we can stand on our own self matam tu da we can think of land reforms which privatization togsi se tribal khudim ma akoi privatization tograsi lamse common property and lagu se tribal gi growth ki growth togdbu gi reason is yazari bani but karmai togdana ko privatize togsi tribal themselves are not able to bring out and mo koi matam chadri but our economy is crumbling
ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯜ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯤꯡ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯁꯇꯃꯔꯤ ꯂꯣꯗꯣ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯕꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯗꯤ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯦꯁ ꯇꯤ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯦꯟꯀ꯭ꯔꯣꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯀꯟꯗꯤꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯁꯤꯅ ꯌꯥꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ there are many ways that we can enter ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MLR LR okay ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯤꯅꯦ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ apprehensionꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ there will come a time when ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ own tribal landꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ commercialize ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ common property ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ industrialization ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ horticulture and other growth ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ plantation economy ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯅꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ commercialize ꯇꯧꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ however real or not ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯒꯤꯁꯦ genuine ꯅꯤꯀꯣ suppose within tribal themselves tribal crorepati amana yam leiredana hujik makhoi plantation se 10-15 kilometers area mai plantation tawge harakadori neba that will encroach upon their tribal themselves and the tribal common people their own elite tamoi jingna basu leiye adana moi khangna bandi hujik tribal areas the semi privatization leire hairiba tribal elite singsina lamse indirectly capture tawgramneba now tribal consciousness the moina privatize tawdi pami but akoina privatize tawu tam ham lak to mai ting the tribal elite la heraga common people akoigi employment opportunities and economic livelihood ki options me am do akoigi mafam sida leitringai matam se sida land reforms and all that tarakona because common tribals look at Meitei elites and tribal elites as one okay Meitei elites amadi ha senthum paiba Meitei amadi senthum paiba tribes sing sida mun yeng haibi wafam ni aroi boina akoigi athobadagi final comment kari addition last comment di akoi kanonda akoigi solution lomda chatpa dabni ko aduna akoigi site ki different akoigi transactions me am leire adagi di akoigi settled tribe demand committee ki favor da leiba settled tribe pamba me am gisu comment am leire ado sai haina ki ba dumaina ngarang bokda moina pi ki ba opinion singi matungina ju lakado future is da let's have a common sitting aduga let's find out to make a political demand which can uplift the socio-economic conditions of the Meitei community. Okay, Meitei community ki socio-economic self-tum ki senmelon si phagal hanba ngamba lifestyle culture bu hena promote tawba aduma makal ki protection oina thibana phagani aduga common decision am lawna ki damakta koi common platform ma da khanane na bagi mathok su tari haibani on den on ngasi onadi manu no ki thormse mata swa lusin jarge ngasi ki thormasi da athaw wamadi oja period jan lebre kan thormasi bu thawai happy bi damakta oja amadi athaw thak chok panduk chari appreciate your joining masini ngasi manu hungi thorom ngasi ge edition se kadam to bibi ekada kan birpe agani ko email id di impacttvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha birpe agani with that this is Rajnath Tamam signing out see you same time next time at prime time have a good night